Rahayu para semeton sareng sami, para pamirsa suluh galangkangin sani tresna asihin titiang. Ide Sang Putra Yesus Kristus sampun ngawi rahina sani becik puniki majeng ring iraga sareng sami. Mangde malih iraga mapupul sinarengan ngaturang bakti tur nunas galang sabda saking ide Sang Aji. Dumogi ring galahi puniki kayun tur pikayunan iraga sareng sami sayan seneng, sayan petek, tur sayan nampak ring ide. Ngiring iraga sinarengan matur pinunas ring ajang ide Sang Aji, ngiring iraga ngastawa. Duh ajin titiang ring suarga, suksme antuk sih pasuecan palunggu aji ring rahinane puniki. Ledangang palunggu aji nyih nayang roh suci ring galahi puniki. Mangde sabde sane kawacan tur kabausan praside ngewangun manah tur kayun para pamirsa sareng sami. Ledangang taler palunggu aji sane ngewangi yang wacane puniki saking pangawit ngantos pamuput. Ring parap ide Sang Hyang Yesus Kristus titiang ngaturang pinunas puniki. Amin. Ngiring sareng sami mirengang sabde suci ne ida Sang Aji sane kemedalang saking kitab Yesaya petang dasa siki paosan 14. Ring sabda punika ida Sang Aji ngicen janji tur pikukuh ring anake sane wenten ring sajeruning kimut tur ajri. Ide ngandike mangde semeton sami sampunang ajri santukan ida Sang Aji nyarengin iraga teninggalin iraga urip padidian. Ide sani pacang ngawangunang ngicen kakuatan tur ngamargiang iraga antuk tangan tuwo, tangan kasujatian sani mai adil. Sabda puniki nyih nayang indik napi jepak kueh sani karasayang. Ide-ide Sang Aji nentena eni maklit saking imanusa sani mapinunas ring ide. Para semeton sarang sami sani suyakti kusumayang titiang. Sabde sani wau kapireng puniki mapai cepi tutur sani mau tama pisan majeng ring urip iragani sadini-dini. Ring aap jagati mangkin akeh pisan pakueh sani karasayang. Wenten sani keni pakueh unduk panggu pajiwa. Wenten sani keni pakueh ring kula warga. Wenten taler sani keni pakueh ring kesehatan miwah sani tiosan. Sami puni kepraside ngerana yang manah iragani kimut, ajeri, tur surud ring pangajep-ajep. Nanging, sabdan ide Sang Aji ngicen galang majeng ring iraga. Ide nentenainin nyerahang iraga padidian. Sakadi anak alit sane degelis nyeleh tangan ajine ri sedek mamargi ring margi sane peteng. Kadi asapuni kataler ide Sang Aji setate ngemit tangan iragane, nuntun iraga mangeten ulung tur ngawangun iraga sane sampun nandang pakeweh. Duaning punike, para semeton sareng sami sampunang iraga banget ngenehang pakeweh punike padidian. Ngiring iraga eling indik napi je tantangan sane karasayang ide Sang Aji nenten pisanainin doh saking kauripan iragani. Ide nyantosang manah iraga sane percaya tur ngiring iraga malih ngeraris majalan antuk kepercayaan boye jering kawentenan padidian. Wenten makudang-kudang pitutur sane praside iraga anggen tetamian saking sabda puniki. Saneka pertama, ngiring iraga negepang pangabdian, boyah antuk kimut. Saneka pingkalih, ngiring iraga ngerasti tiang, mangde kapracayan iraga ring ide Sang Aji sayan ajeg tur kukuh, nenten wantah rikale seneng, nanging taler rikale pakewehe nedeng ageng. Tur saneka ping tiga, ngiring dadosang pedewekan iragane midekadi suluh majeng ring anak tiosan. Ngicen dukungan tur pitutur becik. Sakadi ide Sang Aji sane setate ngicen galang majeng ring iraga. Rahayu, urip puniki nenten pisan luput saking pakueh. Nanging ide Sang Aji sane dados suluh, sane setate nganter iraga ngentasin jalane sane peteng. Duaning punike, sampunang ajeri, seantukan ide sane setate nyarengin iraga. Ngiring iraga sinarengan malih matur ring ajeng ide Sang Aji, ngaturang bebek setawa. Duh Aji titiang sane maha welas asih,
Ledangang palungguh aji nyurianin tangan para pamirsa suluh galang kangin. Sani sedek miragiang wacane puniki. Yening wenten sani sedek kimut, ledangang icen ipun kapracayan. Yening wenten sani sedek sungsut ring kayun, ledangang icen ipun kakuatan. Yening wenten sani sedek sakit, ledangang icen ipun karahayuan. Ledangang taler palungguh aji ngerak sejagat baline. Dumogi Bali setate mewali becik, karsikang saking sakancan pakewe, tur setate kaicin sih pasuecan. Ledangang para semeton sane wenten ring Bali, sayan tresna asih, sayan rukun, tur sayan ngewangun jagat sane damai. Dumadak Bali dados jagat sane setate galang, sakadi palungguh aji, sane ngardi galang jagate. Sami puniki titiang aturang ring ajeng palungguh aji. Para Saking semeton mana sareng suci. sami, para pamiarsa Harap suluh idasang galang kangin Yesus Kristus, sane kusumayang titiang. titiang ngastawi. Suksma pisan antuk galah sane kaicen ring titiang, mangde praside sinarengan mirengang sabde tur ngaturang bakti ring rahina puniki. Dumogi wacane puniki praside ngewangun manah tur kayun irage sareng sami. Ngiring irage tetap sarengih nayang tresne asih miwah galang Kristus ring paindikan sane alit ngantos sane ageng ring keluarga, ring parahyangan, miwah ring jagat druweni, ring Bali. Titiang lunas pengampura yening wenten kekirangan ring wacanani puniki. Ngiring irage malih mapupul ring galahi sane jagirau. Shalom, rahayu sareng sami. Para pamiarsa sinamian sane kusuma yang titiang. Wantah asa punike, sabde sane praside kawidarang, dauh semeng puniki. Dumogi pasuecan ide sang aji, sih kapitresnan ide sang putra Yesus Kristus. Miwah pasawitran sang roh suci, setate ngemertanin semeton sinareng sami. Saking mangkin ngantos selawas-lawas nyani. Amin. Matur suksema, ide sang aji micemin kerahayuan pabuat irage sareng sami. Shalom. Semeton pemiarsa channel Suluh Galang Kangin. Yening semeton ngerasayang pican ide sang aji, malarapan antuk sabde saneka wedar ring channel puniki, rarisang bagiang ring semeton lianan. Dumogi ipun taler pulih amerte, tur ngerasayang kasukertan saking ide. Suksme.